start very soon. Yeah. Very soon the players are ready for the start. The referees on the pitch. In the maximum 1 or 2 minutes the match will start. Thank you. Bye. Evo ja gore ni žaki su najlonci ide. Ja zborim da snimaš. Dosta be Ne ti. snima be. Vidi go se trgne od kje mene, ej. Ja zborim gluposti. Do mrkva sedla, đubre jedno. I se ljuda posle sve zborim. I ovdje se suče, vana ovo treba. 5 sati je bilo ono. Ajde, plavi. Na tetek izgleda tetek s ovdje. Aj teto. Dobro. Nema belite, nema svegi dadova, nema vamo koje su ove sa sobom. Sve raspa, pero će biti. Prvo uvođe vidiš ga na skoro. Će zalari. Ame ti jaknava kudo mi ti ispoda sve gazi. Da, mačo tu. Premijata sjećate.
udara po vodi. Boki? Boki, gotovo sneg utre Sneg, gotovo. Pak sneg će vrlo. Evo utre, svoje Večer. poplovne će početi. Večer. Neka završi da pisala. Germanija je zameta, Germanija ne možemo za stadion da Koja počne. Koja minuta je, Pavle? 8, 9. Osma. Ej, Paul. Čist Paul. 1-0 for... Okay, after the danger. Ale Kenja zapiszą. С руки не провели. Твої руки. Puno samo i da šutno napravili golac, ali s ruke. Mojama ne vjeruje. 10 tam je. Ostegan.
Ovo je vas. Ko da je? Okvit. Brzo. Bez trenja. Alo. Puštaj, baba duruyor, tuyor. Ne, sport. Ajde. Gazde brate, to organizira. A plave, ne negativno sam se stojne. Skjevik ne one. Ta je crnata vidite. Stojne. Ilja pe u govezu. Ja znam pregledati, izbjeganjem bocija tamo. Samo ovdje rezultat. Da. Izjednačeni u nekvalitet. Ave stani, ajde. Nije smo finjama, ajde. Ave nadvore ostaje, ajde. Би ги фърли една голка само малце да... Malo. Odmah. Tamarça osvojit ve titule je gajle. A Tamarça? Upikat ve tituleti. Ja sam mučio, jes? Yok, biliyorsan. Paljačo. Ulan.
sreda. Сега средата, тоа што пројде, трябваше да знаеш. Тоа коле фактички ова викенда што се игра. Jadim palačinka. Bog da palačinke da jada u Iljunden. Od Skopje do Iljunden prije 20 km. Evo je palačinka. Abe, prije je 300 denara palačinka. A ja še jadem po 15 na sedmljenje. A? A ja po 15 na sedmljenje. Trebam vreća pare. Če ti treba ton 100 para. evra, sa 100 evra da idem ja tamo. Ne videno, brate. Kad te vikaju. Ajde. Vasil. Lup, na? Bog je sam, isto da najde. Šut! Ова на тренинг е вежбано, маче се ова. Вчера ова маче што правеше акцијава? Ruska škola, be. Ne smo više ruski. Не, више ико не е. Јас сум мачето е сега. Кој да те голе? Таа кога викаја? Bekam, da. Се е уште еден слободен ќе го закачам. Не, маги толку оправда. Повикот? Оправда? Ау, не сте нормални. Ништо нема да фарме. Доста е, па вие чекате гол сега, уште еден. Не ида дома? Ne idem doma. Znamo ko će idu doma. Hoće, ti znaš od mene. Пелистер, за 2. Детони 2-0. И хендикепи изјавува. 1-2, да. Pesa koliko? 0-2. Уште Беласица Скопје. Belasica Skopje, 3-0. 1-25 ќе се на Беласица. Da? 1-25 на Беласица. 0-0.
Su koga je? Belasica Skopje 1.25 keco. I 0-0, kraj? 0-0. Ne, A, se ima ide 60 6-8. minuta. Ovo, sjeća Abra, s temeljem, zboga sa temeljem. Normalno je da će se zdraviti koji mjeseca ništa ne bude. Bojana. Ajde, Lena. Pravac ima. Alo, Steraš, ti mali veš, to vi je, alo. Викайте. Ецка полека да го поводи судијата. Полека вака. Што знаеш што поводи па у глава, ќе 4 утакмици. Kodno si budal. Slabo gaziš. Ne, brat na savu zavčera bio su 30. Ja ću platim 300. Ajde, Marko, javio mi se. Ti sam kad ću platim samo će. Ako i tome da mi se Jedna javio, rakija. Pola, ne mora cela čas. Ja sam cedno te ovrtimo pa će se... Hiljada dana. Боки? Пола бе, Боки бе, хек трик данас кај ќе прави Боки. Ne se ne obleči. Se ne oblačuje da re, pazi, oblake kabanica. Чути. Кој бе ове више Боки што му Скопје даде гол? Ќе стигне присила и ова е другава. Nema povijek da ima se, ja ću vidjeti. Nas ugovor još, a? A vidite kad ga objavi tako kad se veja vjerujte. Pa dobro već nas što. Jedan film imaš, ja mam pak. Evo što znam. Ozbiljno na čušeku imaš. Уште 2 гола ќе има прво. Ова е гол манка да ga трябваше. Па да бе. Маги. Па сега треба да те трча Маги, сега нема друга работа. Padanje glava. Pa more, golovi. Kako stignali do korna. Dobre akcije izigraje naše. Це жундіра, не тапкали? Так, Мартин Тайтан. Вижу, что тебя игра славно поднимает. Zašto nam je faul? Za karton. Офсайд.
Pa ja, ne znam, ja da sam... Ajde be malo akcija. Imam, ako se kvalifikaciju prste. Tamo ne treba se da poslovi. Sprave do Jugoslavije. To nije sajla, to je koža, bro. Od tako, da. Kajš. Zamira, se zamira. Boli se zamira. Da smo dolje. Pa, mogu na 4 utakmice. Jedna pobedena, jedna 2 izgubena i 2 po 1-0 izgubeni mače. Već se pljuknemo. Moram te tebe. Moja. Rafa. Ne vide. Opstana, ništa ne. Bravo, dečko. Nije ne znamo peški, nije su pjeta.
Oh. Čist penal. Šteta ovo. Četiri begaš, znam da nas bravo si. Izazio. Savaşı bedeli. Tam gdje u gol direkt. Zavaš. Ga izvadio gol. Teško da promaši. Ga izvadio od gol. Pomoćnik doktor. Čovjek za sve. Neko je mrtvo, mora nam I nego će mu dođe pa. nema pameti, njemu dođe. So przni ruke ideš? Ne, znajem, sad ga vam ništa dade. Au. Nosi za Skopje 0-1. 1.25 kg. Koji? Tri banka u džep. Ne razbiravaj anglijski, džabe izboriš. Samo portugalski. Udara u glavu Košaranac. Što obožava Spirice. Udara u glavu Košaranac.
Šašme igrao Vike Šuter. Da. Štugova nam je bez drva. Znači će beše ka prah. Šu da obradiš čisto. Ja čisto. To su to, za utakmica. So, samo. Novac i samo ovoga. Šta nem pojma. Ja i Kabaš, pa nemam. Ama ja se s Kabaš ne nastaje ona da ga opagnem na hume da ne lezem na ragu i to je. I ima nam što je sve da ne Šad. A sad to danas idealni uslovi za futbol. Idealni uslovi za igra. Teren treba takmičiti. Zelen. Zelen malo crnomanjast. Malo crnomanjast. Varvar pobedi 0-1. Bravo. Je sve interesno i tvijeka. Ama kako imaš prije da vikneš na faul? Gluposti. Pa neka dopre, neka padne. Petero će. Vleči napred, ajde! Четвертый. Znata nema publika da je promašio pris.
sve poslije utakmice. Neka se marnar. Naravno da ti mene Sada, ćete se. Ne vidio da ga pije. Kubo za mene i za tebe i za drugi. Nema se. Malčarica. Jako sam sve ozbiljno. Ne važno sam, ne te vidim sunca. Sunca nikad. Opa, mi skakne. Naša. Paša. Naša. 150, 200 pije. Ej, 400. 50, 150. Izvedi se, Silvio! Sudija pije. Sve će prati igru. Ajde, ba. Ne videla ti. Opa, bravo. Što se dešava, no? Sada me. Palačin. Čekaj. Sekundu. Ja prejavim sad je. Čekaj. Možeš ideš? Ti uzemaš kafe, espresso, sedno i voda? Je, ja bih Voda kažem espresso. Espresso, ne? I meni isto. Aj to I mene isto. Ove zime, mi parate ćemo Mene macchiato soladno. Macchiato soladno i voda. I voda. Stoj da dođe. 150 Dobro, znači ovako što mi da. 250. Neka se napit, dola nešto. Ajde, dosta. Zvorej. Sopka mora da zapišemo na španski kurs, nekoj brazilski, portugalski. Pa dobro, španski, portugalski. Taj ti je kriva, ti samo primi golov među ruke. A ako primi. Još jedan neka primi.
Ajde be Boki sad, hat-trick. Nemamo vrijeme da prespijem, pa to Utra. Što je utra? Gledaj. Od zautra počnuješ, a? Torni počnuješ? Da.
kupiš kendija utra. Znam. Ništa ne se igra, provali. Ne, me protiv mene. To je od 0 do 2 gola nešto, taj će samo. Sve. Ja, ova namjerno ga udri. Ga udri sa ruke namjerno. Sudija! 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 Vidi je, kako se... Tamara. Tamara! Tamara ni Vesna. Sudija! Tamara! Vidi je. Pa što Tamara mi rekao se vika? A ne ste se pa. Boki! Boki! Ej, što budalo i ova pa. 1-0. Bravo ti. Tatjana, Tanja. A, Tanja! Tatjana Ivanovska. Ostaj, daj. Da im pomogne čovjek. Nije da se govada se trudite. Dobro, ako. Pa ćemo pušti ovo poslije u Fofama, pa neka se čudat.
Ajde, Vlatče, pak. Pa за докторот е таму зафатен со другата, не може сега Е, сега дека сега. докторот. Се ви до саја таја трча за другава, дошол без доктор. Не. Vlatče može da diplomira, da mu da diploma za doktor. Sve gi oprema. За екин може. Речем, Од разни болести. Мгм. Екин. колко имат? 4-1? Да. И ова Саса Караорман, два црвени домашњеви, два црвени гости. Ле, та палетија имало нешто. А после утакмица се почне да пише Да. после утакмица. 2-0 воделе. Караорман, Караорман. 0-0 полувреме, 0-2 повеќе, 2-2 на крај. Ау, мајко, бе. Šutni ga, ajde! Да бараше да би присила? Сила, да. Kaže, snimam. Знаем. И Македонија ги видовте. Да, завчера уште отворија промоција имаше. Тој, да, не знам, тој еден другар доби у Дубај такво пут. Награда, да. Нофе, завчера го промовира. Топе, све има, ајде.
ovog golov, беше тоа буквално со топкал гол да. Da. Ove znave žolta, šut. A беше da žol. Жолт со Ровој. Gdje se svi ih skineš? Еве да не 6-7. Ne. Vidite se udrije. Baš baciš na teren. Ajde, doktore. Доктore. Трябваше цъвка и на Владчета да му стане такво мерение колко претърчал. Накрая колко километра Да. изшува. Како нивна топка? Како нивна топка? Све ме писмено, бе, мајко. Абе, ја не снимам. Кажи дека почна.
Milan? Ne, pa nije ladno uopće, nije ladno. To opet? Ladno, dosadno mi je. A, to da. Dvadeset peti. 71. minuta. Ne snimam, da zato takav govorim, kažem. Važi, hvala, pozdrav.
misli i ovdje da naprave petiće nešto. Za sad. Slike što nije ladno, što je dobro vremeno. Karton, bravo! Bravo, ovo ukupno pozadnje na napadu. Pusti žoj. Daj karton! Gol ti šutirao. Ušao 10.
Vodi ili gubi? Voda. Ukrajina ide 0. Petero, da ne više O, odlično. dobro, i ova se trpi. Dobro je njelo. Ne, ova kako beše na snegu od prošloga nedavno, doždo, Mrzna. snegu. Gdje si? 8. 8. 7,5. Eto ga. Tega te. Da će smirite, ne znam kaj može toliko visoka topka da ga udu da ga izbije. Magi, kaži nešto me, kaži nas ulica. Kapiten si. Polilja! Ajde, sudija, pomeri se. Cijela reda rojke završi utakmice. Da. Sve se, korner.
Corner, ga utepao je. Bravo, Rossi. Shoot. Da završite tebe ljubov. Nije. Uzme neko i ovdje. Koliko je sat? Gotovo 90. 4 i nešto sat. Pa to je Germanci neko i tamo titkadu. Bravo! Ajde, kornerov i kraj toga, ja? Ja mislim. Da, korner je to. 90 minuta i 30 sekundi. Pet je nešto, džabe ona može raditi 7 minuta produženije, imaš je dok na 5 puta 6. Ама zašto? A meni učetno gol će da... Pa ne mora ja, Karsu. Evo ga. Preko stativa.
Jete, idem za vaše? Da, A? Da. da. Jete, idem. Dobar.